Kardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikta. Sarihajan National Highway 39 along ihum Wegener Aragari ahir ingtang rakpen kachingkoy. Bosik ni phai hini arni ada porphai troxi apor malom Bukajan Police Station ke parlo Sarihajan National Highway 39 atwarpi along Dimapur anat pen mokhoti anat huke dambom ahud ihum line truck abang Wegener Araphan kapalit jipu ahud Wegener Ar abang men adu kekek along hidi anat batai ke thom je pharle phitlu Bonsitami kopai kemi parpik pen ajok bang swagari katewar abang areng ahu keso abang ke avilang pusi pherang ke tum karju ahut nangche thandun lapen ajahak atum aphan ke arogya hospital ansi se kelang jia phan ponlo lapen kachingkoi phit Wegener ar registration number S09D 9988 pusi bang thekpon anparta gari katewar abang phuamen lake isdor kindu mokhotia sor pusi pachingipon Bukajan Raikon sai khiatum adimak long anpali dunpen do ana sai sitami chepari deng bonlo Bukajan pen sarkurube Karbi Anglong News Apla ok chumpran asong atumpen Assam Rifles CRPF lapen Assam Police arideng risim kangtang kajehodaidam Wosigni phai hiniar ni Bukajan Police Station along Assam Rifles CRPF lapen Assam Police arideng Adivasi People's Liberation Army atumpen risim kangtang mate hile kache hodaidam Sonsi kadokawi bang thongkep rasir kep lapen risim kangtang hile AK-47 rifles handmade rifles thongkep raisi pistol lapen hand grenade hini chehodaipon Bang Sorisim Kangtang Kedeng Amayalong Inspector General of Police IGP Dipjyoti Mukherjee IPS Central Range Nogao Superintendent of Police Karbi Anglong Sanjeev Kumar Saikia Penang Anman ke doatum chetongdun Abla ok chumpran asong atumpen ke hangpon atengki Land Patta Autonomous Council Scheduled Tribe Lapen T Labor Weg Ador Pabat Ponnangji Pusi Sorkar Athengno ke hang pedupon Bukajan pen sarkurube Karbi Anglong News जोहार नमस्कार मैं आदिवासी पिपल लिबरेशन आपला एनादेखो साइल मुंडा और आज आमी विभिन्न समस्यार समाधान क्षेत्र में आदिवासी जनगोष्ठीर स्वार्थर कारण आमी जंगलत गई और आज मूल खुटित आमी घूरी आহি विभिन्न शिकी आसो और असम पुलिस और कार्बि आंगलং पुलिस और आमार बुकाजाনৰ SDPO और आमार कार्बि आंगलঙৰ SP महोदय और आमार आसाम राइफলৰ CO और आमार मेजर सहयोगत आमी आज मूल खुटित घूरी आहिबले सक्षम হৈছে और गतिके অসমত আমি आमार जी दाबी आছিলে आदिवासी जनगोष्ठीर जी मूल समस्या आছিলে এই समस्याবিলাক আমি कागज कलমৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিম কৈ আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু আমাৰ जी मूल ডিমান্ড আছিলে ST আমাৰ লেণ্ড পাট্টা আমাৰ চাব মজদুৰবিলাকৰ जी 350 টকাতকৈ অধিক বৃদ্ধি কৰা আৰু আমাৰ जी অটোনমাস কাউন্সিল সেইবিলাক আমাৰ দাবী আছিলে সেই দাবীবিলাকৰ লৈ আমি আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ আৰু গতিকে মূল খুঁটিত ঘূৰি আহিছোঁ আৰু আমি এই শান্তি বাৰ্তাৰ যোগেদি আমি অসমৰ লগত যোগদান অসম চৰকাৰৰ লগত যোগদান কৰি আমি অসমৰ বিকাশৰ ৰাস্তাত যাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আজি কিমানজন সিলিন্ডাৰ কৰি আছে আজি আমি 39 জন সিলিন্ডাৰ কৰিছোঁ আৰু আহিব আছে নেকি আজি আৰু বিভিন্নজন আছে আমাৰ 40 জন আছে তেওঁলোকে কিছুমান জেলত আছে আৰু কিছুমান মানে পেলাই আছে কিয়কি মাজত আমি 26 জানুৱাৰী আমি মূল খুঁটিত আহিবলৈ কাৰণে আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ কিছুমান সমস্যা হৈ যোৱাৰ কাৰণে ইফালে পলাই যাবলগীয়া হৈছিলে গতিকে তেওঁলোকক নিশ্চয় মূল খুঁটিত ঘূৰি আহিব আজি কি আৰ্মছ দিছে আমি AK-47 পৰা গ্ৰীণলৈকে আৰু পিষ্টলৰ পৰা 31 পিষ্টল AK-47 31 দিছোঁ আৰু তাৰপিছত গ্ৰেনেড আৰু বিভিন্ন গুলি Wosigni phai hini arni lakhain gorotrok Dwarbagori constituency angkang kekang adong sar et bepari amikar khorsing terang lapen achor mili ing tipia supi akleng serlin terang pi HSLC asat lang first division result che palong don pena putha Dwarbagori press club abitung atumpen karchodam Serlin terang pi ke bihek penta kekang adong LP school alongsi Charlie dun chengdo lapen ke ME high school am sitami lada kekang adong along amatsi dundu Lapen lapu Dwarbagori constituency MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council Education iam Richard Togbi dengdun lokpen ke HSLC metric result abang ke mesensi ke ongloputa api mili ing tipi pen thanpon
lapen ke Serlin terang pike Dipu Go Boys Higher Secondary along si form se tami endunlu Dipu si college abangki dun popusi chethan pon lapen ke Serlin terang pi akaya phanmate voreng avar sai service kemangki police kalite forest anathusi ke claimsi aning ke hang pusi pherang ke thangnu chethan pon laki kopia ponma pulotangti police ke kechok che atum aphan kenep mate kechok che atum aphan kangsai thega pot lapen ke lapu forest anathua bangke thengpi thengprang aphan kang hon thega pot si forest anathuke ningke hang puta chethan pon news desk report Karbi Anglong news men ke serving terang Sarang terap na po na payment po amen ke coursing terang payment ke meeting ke arong ke nirong ke kangadong sa education take bongso na metric satlang along mission ang thek mate subject isi long ela match po subject along bangke ongko subject along bangke nang letter wan la so puthak ne la sabak han chomi ma la mathematics ke pusum se LP school niom ong sini kan nang ke than omen ke amen ke Samuel inti la so lagi punya nogong ente kitching foundation mate elponat si ke Charlie lo ke kangadong golf English LP school ente la pen intuition mate ME school long mate kangadong English golf English LP school ME school la pen high school stamila dagla pila jadi ente la po ana nang bongso letar kemari ke nang methang ke thek pen ma matang te la dagla ke kanadong high school ke than mesen mission joksi mesen actually ni mekhana chabar lipon ang tuition na la mathematics ati charamen nang kan bachini thegin to mahatos soy kya ma si nang ke Charlie lo pen ko so por sinang ke Charlie lo ka Charlie tuition la class over that tuition dam kanang ro rest po engke kam lesson hem kam dute chuklang po engke alam su study te along so study mane a por ghonta isi ma ghonta hini sila ghonta isira dha kana ani fanta lo i he school pe nang le rock lo putte kai tamila so Charlie lo di ani ang Charlie te la ka Charlie ang he makam klemon Charlie ri pula puson do mat pag-study mo mane nang sapodun o nang penang puta nang sapodun o yan lo nang support din Parkup Pahar Primary Health Center adung Stone Quarry along Bom Kapang Bob Ajok Hospital ahem kana hogdun Lakhakre Troxy Socheng Thenda MEC constituency ke parlo jasimet Parkup Pahar angkang longkoi lekhe arong along Karbi Anglong Autonomous Council pen Parkup arat aphan inghon bonsi Primary Health Center piponlu Sita Bangswa Hospital along non ke keso kachelang dam arat atum doan lapen doctor nurse lapen hospital along staff atum doan ta kedoji aphan ok chunghur asonsi manpon detlu Athe bangso Parkup Hospital pen mitar pharo isi anbak kahilu isi Stone Quarry Nogau district atum nang bikok ajok arni tami bomb blasting ponpu bangso blasting ahut ahir kang tangrak ajoini arlong kapangjar hospital school lapen rong arlo along anta warplin plinasonsi dokoklu lapen bangso alam the rong arlo school hospital hithi adungke blasting pon rinon puta chesong pon ulu Si tami laki Nogau district pupensi majok alam tami arjujesi bom pangbo pon bomsi rong arat school hospital kedam kebang atum thetan akisunga sonsi donanglu Lasi bangso Stone Quarry kangkir pon vekji aphan Karbi Anglong CEM MP MLA lapen hamphanga song do anaphan sodak pen radatum choning ripon Athelapu hospital lake Karbi Anglong akhi sita Nogau district atum abangke Karbi Anglong akhi nang pano hokdon aretki Karbi Anglong Autonomous Council atum lapen hamphang asong do anatum tami kachesong dun vek nangji akenang sot lapen bangso Stone Quarry along blasting order kopi konat koson pensi rong arlo school hospital hithimati market adungle Stone Quarry lapen blasting order kipi ponlo lake Karbi Anglong aphan isi langplot ason maputa mathadam mimi Kajironga pen risaningti Karbi Anglong News
এইবিলাক দি কাম কৰা শব্দ চাউণ্ড আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট ক্ষতিকাৰক আৰু মানে এই ব্লাষ্টিং হোৱা সময়ত মানে তেনেকৈ আহি কিছুমান টিন ফুটা হৈছে বৰষুণ আহিলে ভিতৰত পৰে কাৰণ এতিয়া টিনটো তাৰ মই দেখুৱাব নোৱাৰোঁ ক'ত ক'ত ফুটা আছে তেনেকৈ কৰি চিলিংবিলাক এই শব্দৰ যিটো মানে তাৰংগ ভয়ংকৰ সেই শব্দও মানে চিলিংবিলাক ভাঙি ভাঙি পৰিছে তাৰ কঁপনিত ঢেৰিকনিত গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অনিষ্ট কিছুমান হৈ আছে আৰু নিয়াৰেষ্ট একদম কেইমিটাৰ এইটো 50 মিটাৰো নহ'ব নেকি ইমান নিয়াৰেষ্টত সিহঁতে কেনেকৈ ব্লাষ্টিং কৰাইছে কেনেকৈ কৰাইছে কি কৰিছে একো ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো তেওঁলোকেহে জানে আৰু গতিকে মোৰ উদ্দেশ্য এইটো নহয় যে মই তেওঁলোকে হিংসা কৰিব খোজা নাই একো নাই তেওঁলোকে কৰ্ম কৰক কিন্তু আমাৰ অনিষ্ট হ'ব নালাগে মোৰ বিভাগৰ অনিষ্ট হ'ব নালাগে কাৰণ বহুত হাৰ্ড এণ্ড সোল কৰি পেলাই বস্তুটো তৈয়াৰ কৰা হৈছে জনসাধাৰণৰ কাৰণে এইটো হৈছে মোৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থ ৰখাটো মোৰ ডাঙৰ স্বাৰ্থ ইমানটোৱে আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম শ্ৰী শংকৰ চন্দ্ৰ দাস ঠিক আছে মই ইয়াত ফাৰ্মাচিষ্ট কৰোঁ long blasting along ko committee lo manang lita te nang lihin dan ko pilo ko dum tang tung la puso ko sam apa jing vai thadi tak bang blasting bang pon cheng nei pilo tapi aku jing vai ada pitang ke bon be dia nasi ko son aron noi klem ni kopi posi boni ke dalo ko son ba chi din dalo ni tu ma hin bang committee bang si bon bi pute siksak dagi tum dak ke hotel area pen sur telang ke siksak dagi si bon cek nang ko kali peni nang tum peni ason baga bi klem ta along blasting kan bon nang ku sing vai la tu aku tim blasting thun dal kopi la bangso blasting pon det la ke in back order ki people